Pardom niliklar EDBP pinya birta angton pen arjuik tham. Kidamtang pai di pai trok siar ni lakhain koirahini Sarupathar MSC constituency ke parlo hanjang langso pathu aklamalong BJP Sarupathar Mandal Committee atum chepatir piponsi BJP songalong kaching bedunamai pamanpon KACCM alhasar poman pen kachitong dun bangso kaching bedunamai along APHLC Congress lapen songviatum chilang pet pen kadokabe donsuri isiatum abangke methanga song cheosi BJP along Chingbedun ringti. APHLC along doba mahuta ningkachit heta avi kachisorsa lapen lamchi hoy anparta lapen kachisorsa siroi pen loksi aningkan kang thimta padam bombusi song pen kachi oaradatum pen ninjepon Maya long kachitong dun alhisar po matike ACCM rong hangsang ho pen kaninje pona tengke Sarupathar MSC constituency henlo ki binaya potsi kaching thura saya motami non ke wangji lang pen ke black topping atowar sitami phere chikloma lom long e sompon ko lapenan parta sina sing lekthe habeti mong lapen koiterang arong arot kiduk kisung aputhak prabjin pen RDP pon popusi bang so maya long damthe jaitikang election dalang ningkan ini la benjamin si election ke non te ko yon vote drop dala la ningkan ini te ko yon drop mong pen kar biang mong pen nili kaita nini ningalo kisik pet sido keta Sarupathar ki matum benching marching sai pen tower benching no kijunalang benching no school building benching no News report KATV News. Long live Dr. Numar Momin Murdabad Murdabad Dr. Numar Momin Murdabad Kidamtang pai ni pai ki thomar ni pen pardon ron Karbi Anglong pen West Karbi Anglong district along Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Anparta MLA Numal Mominaphan Amipi ki kaile langlete langathaya matsiavi Lason thotsi kidamtang pai ni pai trok siar ni langhin APHLC ratcharia so atum chepatir piponsi jaiponga hitialong MLA Numal Mominamipi kaipon Bangso sai kiding pon nang koki kidamtang arni Dr. Numal Momin Pherangkia thengno lamthe ki jaipon ahut Article 244A hem prekaputhak kangnek choi mati Karbia rod akar I kapati kuk duna joksi pinile thottame me phi kai pona koklopusi ningje pon koi Dr. Numal Mominok mo uddesho kori moi aji ei media homukhote koboলৈছো Dr. Numal Momin তুমি নিজে কি ভাবিছা তুমি ডক্টরেট লাভ কৰিছা ভাই তুমি কি শিক্ষাৰ বেছ লৈ পেলাই তুমি ডক্টরেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছা যিটো নেকি তুমি 244A যদি ক্ৰিয়েটেড হয় তেনেহলে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে কি এটা লাভান হ'ব সেইটো কথা যদি তুমি নাজানা তেনেহলে তুমি তোমাৰ ডক্টরেট মূল্য কত থাকে Karbi Anglong akar inaya puthaksi Dr. Momina bangke nangka khinde duna bangke ningduk piglo lasinon Karbi Anglong arada bangke Momina mohor anta langing tung tedet anlo laso joksi non ni tuma bangke Momina phan meke plong iglo pusi ningje pon এনেকে হয় তেনেহলে আমি বুজিবলৈ লৈছো তুমি কিয়ানে ভাৰত সংবিধানটোকে নাজানা তুমি কাৰ্বি আংলঙৰ সপক্ষে মাত মাতিব লাগিছিল
যিটো নেকি তুমি এছেম্বলিত গৈ তুমি ডেপুটি স্পিকাৰৰ আসন লাভ কৰিব পাৰিছা এইটো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমি গৌৰৱৰ বিষয় বুলি ভাবি লৈছোঁ কিন্তু আজি দেখিছোঁ তোমাৰ এই মন্তব্য কিমান এটা নিচ ইয়াতে তোমাৰ অজ্ঞানতা পৰিচয় দিছে তুমি মূৰ্খতা পৰিচয় দিছে এই মূৰ্খতা পৰিচয় দেখি মই তোমাক ক'ব বিচাৰিছোঁ আগলৈ পাৰ্টিৰ টিকেট লৈ পেলাই তুমি আৰু ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে যদি তুমি খেলে কোনো মানুহে তোমাক ভোট নিদিব গতিকে তুমি আগলৈ তুমি ইলেকশ্যনত জয়ী হ'ব নোৱাৰিবা তোমাৰ আৰু কাম নাই তুমি আৰু এনেকৈ যি টকা অৰ্জন কৰিছা মিছামিছি আগলৈ তুমি খৰচ নকৰি ঘৰতে বহি খাই বৈ থাকা নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ West Karbi Anglong dong kamukam rong sopialong cleared up NGO abitung atum patir piponsi kedam tang pai ni phai troxy themanar ni pen MS local fish wholesale khata ingpu ponsi pangcheng pontang do kedam tang ningkan ko an pen luni West Karbi Anglong arat atum hojai langka pen kochua rong sopia kahilo long ansi langa ok kijoratum wan bomdo kewan adim akrong kahelo jok miss senalang ok kilong pon pc keong bon tan nona bangke langa ok ki joratum akahelu damnang nilu mi thangadim West Karbi Anglong arlo dongka mukam rong sopia long amatsi cleared up NGO sai hemalong pen amatsi anam jum hek pen fresh local fish long ponpo Lasikado kawe West Karbi Anglong arlo local alang aok ki jorabang phuatum an lapen an parta metha hemalong kopine ke thedunga jaime ke doatum an sitami akahelo damnang nilo athe dongka mukamalong amatsi mesenala ok long ponpo bangso ke long jadim la ki cleared up NGO sai hemalong si arni wang tami ada por phai phoraj team pen long pon ver popusi cleared up NGO mai phu rangsina be pen than pachini pon dan dongka mukamat yang itu municipal di port la ke andar kompleks untuk alang itu di NGO tidak pun baik melakukan kongtimbang atau jerat itu anda curug diklo arti alang itu ini nilitan ini dimakan algi di sana anglo Allah soal ini nanti kan mencetak ini ada lo arti di local fish di local lang ok nanti alang itu atru dipen Bangso local fish wholesale sahem dongka mukam municipal board vice chairman Harmon B Arideng pen Kangpu Ponalong ward commissioner Darwinson B cleared up NGO mai purang sina B lapen kaprek atum chetong dun la si tuning ri ke la pehlo ja outsider pe non je ada himari to ho la pe non aputa langka la pe kaprek across la Karbi Anglong pen se halang tum without Karbi Anglong aphan isi ate section pipe la pen la tu hadak pensi akata na solai Karbi Anglong ha ili Karbi tum ke hadak si cheto prong sai nona bang ke tum hala tum ke midu pipe Karbi Anglong phan sinoni tum da clear la menju pen ke tum midu pipensi la pen da nation pensi department of people pensi la da ke checkpoint ansi ke bangjali an ke bepari tum ta hala da Karbi Anglong la da a concern a bepin pen ke alang tum jorta me sitame da kata pensi alang tum ponang po Hong kata pen wanong lelu. Hong kata pen wanong lelu hong. Hong kata pen wandet plus tang di temu piak tang tadi. Hong kata pen wandet plus te alang tum phan bang ke da insai nang kok po. Insai nang kok pen la pen alang tum phan Stephen nang kok. Alang tum Karbi Anglong la dak a correspondent do ma ve ma. La me da Karbi Anglong phan alang tum a revenue puma pipe ma. La so puthak lo. Itum tai da ke tum enjoy pen la pen da technician tum pen Stami cara pelang pen atau lang dam nang kok, lang tu mana tuning tu isono mana cooperation dia apa.
Borthol Pen Priyanka Balmiki report KATV News. Lakha Kretroksi Sucheng Dhenta constituency arlo Rongagora Tower Krong Thom Kachitok along Karbilo Charlia Songmate KSA Atum Thurpak Pen MLA Momina Mepi ki kai side kideng Kedam Tangarni Bokajan MLA Dr. Numal Momin Kaningje ki chok chia puthak Karbiang Longang Kangpi Hur Chodut An Pinlo Thek Serte Lam Thek Theti Pham Wasalam Thea Sonsi Lam Walingle Ningje Pami Mi Puluti Kisung Ponang Kokta Thek Lason thot si MLA Momina Bangke Lam Thekaning Jedun ke chok chia jok Radatum Kang Thok Pendang Lok Ami Phi ke kai Lapen Sendel Pena Mohora Long ke Thengan Ta Dolo Lason thot si kedam tang pai pai ni pai trok siar le thot sitami Rongagora kes ro maipu Harmon Pator Lapen Kong Chun Bang Jutin Terang Atum ki Japon along KSA BRC Klem Bang Rahul Terang Atum Chilangsi MLA Numal Momin Ami Phi ki kai sai dengpon Apini ni tum Rongagora kese branch pen madak Rongagora tinyali long ni tum chingun mang kok nal tum ta na ni thomang aprang nal tum ta long thai po na ba nal tum ta social media long thek long thai po inut arong sam numor mumin pu Bokajan MLA alang li statement ki pi template ke hang aputhak alang li si ki ni chok che thedum do so potha aputhak sini tum kese inglong pho pe ni tum ni pung ki paklang lo alang li template ke hang ke itum template hang nang ni lo pusalang li ki ni la so pot ilitum ku boson si ki chak on po itum template ke hang ji phan ko an ilitum kachisong kwan e vi pik afran ki dam mang dulu lasi alang li kining ji ke chok chip pik lo pusin tum kesing long pho pe alang li phan condemn lo lasi alang li phan carbing long tunwas council me non next apini MLA election aphan ke alang li phan ticket pipi dat nangi lasi nili carbing long tunwas council phan ta nili tum kese pen hoi pen chuning ri lo alang li phan ticket pipi dat nangi alang li phan carbing long pen basi patu long dat nangi pusin nili tum kese pen chuning ri lo Socheng Dhenta Pen Bharat Phangcho KATV News. Pinya Birta ki lan sikang tonlo domi thak me kardom